Namar kajing suki palat hakaba pentrekam ya skim kebalayo nakatnat Ministry of Development of Northeastern Region DONA bantai ya kajing don kam jing samna pule haka Nongston College hanin kasingi ka arpuar terek unailar ka Public Accounts Committee jong ka yeng darbar thawan ka jilla hapo jeng lam jong ba polling do kala herle jurep ya ka Nongston College kabaran ha Nongston West Castles District banti bnia halor ka ikadaw ka bala pelong ban slam man pendap ya kajing tray hakani college la bantep bakatna dona jong sarkar pedeng kalamang pisa hendreu poin khak handai klor tingka na kabanta ka Nongston College bantai ki hostel jong ki kinthai ba chenrang ka library bat ki wedi ki jingtai hakani college watla katna dona kalamang ngini pisa na du kasnam arjar shpo handrei hakani ki jingna jurep lalap ba ki jingtrai tang pendap tang komba saw pho na chispa bat ka wai hi na ki daw ka balalap da ka Public Accounts Committee halor ka jing suki ban pentrekam ya ki jingtai hakani college kadairu na ka jing bampat pelaj katna dona ya kapisa ke basa ka bakot kumbalai keluar tingka bat ke beladai ban pelaj nadu kasnam arja khatar hendrei ke belas akun hadu mentah Kadau ke pengsan hi kalau mungkin bangi layo ke report ya ka jing suki jong ka jing tre ya ka di college ka ba ka sarkar India ling ba ka donor kala ay ka sanction hau 8,000 shifau te ndrai hadu menta deng jong 8,000 handriu ni iba ka kam kadang poi tang kumba lai kusan persen ka jing pendap te ndangila wan hangi ngirawan kan jurip wan shemi ka report naki official jong ka education department pat kumjo na ka managing committee jong ka college te ni sa lap ya ki katuk ani ki jing ko kawai hi ke dei ka jing suki jong ka donor ban pelat ya ka balance amount ko besar kawai dei balai kerutam kaba kala de berkelai nado warjar hak dei hadu menta semala kata tinggi kum ke Public Accounts Committee hadirin pengawan man jengok kum ni semua ya kajing dan kam mengiru kum ke committee ngin ko syaka Ministry of Donor bak dei ban hadirin mengi bak kam kalong kepala tray bah kaniga lap ki banglei gini ki building ga academic block administrative block ni hostel kelong ki cintrai la le bah te om tangkata ngi iru ba number ka ni kam de ka government college kadiga deficit college te ya kaniga funding ke ban 10% 10% nak ni kepada bantuan lengba jongka management tinggi iba kilalong ready ya kata bentaru ringkat ke cingkersan borlang naki MLA bulu ke MLA ba pangdeng MLA nang ni district tinggi community bah kini ki benai kumala ai ka assurance nak kaleng jong principal secretary education ba kakam kat kejing tip ke jong kanika second installment kala jan ready ban yo ya jing pelai tingiru ka komiti kan budi ni kata jong into ke ministry bahkan penstat ya kam nomor bakani ke college kepada kaba nak bentak jing dan kam